lapha ngilandeleni bakithi. Lebitso la ka ke Rose Monyanki Lekwane. Ke dula mo Bapong mo Legala open section. Mo kanselara wa ka ke Beauty Nkobeni. Ke kwaletse kansela Tsotsi mabapi le RDP ya Nnake ya ntsetseng yona. Tsotsi e kgolo thata ya Skeleme e tellang ke Tsotsi. Dumelang baholo. Le kae na? Ke Nsizwe Bofu. Ke Kholene. Ke Ntate Kholene. Ke Nsizwa ma. Monyanki Lekwane. Oh mama Nandi. Ke thobela ho tseba man. Okay. Mama man. Ke tswa o cancela Tsotsi. Mo le ngoletseng teng. Ke pa le mpotsa bothata ke eng Ntate? Hey, first 6-7 months. Khaitsedi ka a complain. A complain ka stene gore ke na le problem ka stene malome tlo nthusi. Then ke atla mo tsena go kra bashimana ba bedi ba ngwana sister ga. Ba tlhoka accommodation ke re fene ke re bothata ke eng wa batho ba bashimana ba tlhoka accommodation. Are is go ne ba nna teng ba ba ntshitse. Ke re ba ntshitse ke mang a re cancela ma. Cancela Beauty Mogale. Beauty Mogale. Yeah. Ke mo cancela ra mo cancela wa mo 25. Oh okay. Ke mo motseng. So the complaints di sorry thoma pele ko di khoro ya re no a re mo kwalle le kwalo gore a tle go khoro a bitswa ke khoro a fitla khoro ga isa fitla gore Beauty a hlompele le khoro ai bo ai khoro until ke bona gore no man this thing are escalated to mojala a rona ra tlhaela Ntate a re tshwalle khoro le ene re ne re bo mabiza sabele you call like come so ntluela ke mangma Ke ya Nnake. Nnake o tlhokofetse ka 2012. Monna go tlhokofetse I'm sure 4 years after ena tlhokofetse. Oh yes. No ne ba sna bana batho ba. Ka bobedi ba bona. Ena go no kileng at least a claim are ke na le ngwana o ne ke motsotse kae. Ba botle ba itshwetse ba sna bana. Ebe nna gore ba bogadi after re fitla Nnake tsentse monna a phele. Ntate le ntata go moshimane ba bua gore ntlo ke family house ke a ba Lekwane. Ngwana wa rona kwa go Rankua. O na tlile mo ka ngwana a lona. Nka ntlo yena. Ntlo ena ke family house. Wena moshimane a ntse so ba re ge ba kwa Lekwane na go ngolongwe o mongwe wa bona atla a kokota. O bule menyako. Ya nna gore ke kutlwana wa batswadi. Okay. So mama a ke re mo na le deceased estate. Re motho hlokofetseng. Ho ba le motho o leng ba re ke executor. Ke meng executor ya estate ye. Executor papa ga ke tlhaloganye pile because ngwanyano ga kwadisa RDP na isa nyalo a nna ka mogae ko gae. Dipampiri na le tsona maybe ke ga gona o thusa. Ka go ka nthusa check for RDP ke ya gage. All right. Mo e confirm hore RDP ena. Ke Lydia Lekwane. Yeah. Lydia Lekwane ke mang? Ke Nnake wa ka. Okay, that puts you as the executor somehow. Man, ereke thole pampiri e confirming executorship. Nomination of executorship Betty Shala Lekwane. Ke Nnake o mongwe ntate. Oh, okay, mama se ke a bona. Ho sore mo family e nominate le Betty Lekwane. Betty Lekwane a se abangwadisa ntluela ka Lydia. Ka dipampiri tsena. Okay? All right, mama. So, mo councilor o kena jwang tabeng ena? Ka bo May April e ba go tla motho mo e le monna le mosadi le bana ba ithu ba re kopa tulo re utlwile gothe o na le RDP e be ke na le yona and then ga nne motho e bile di next door kwa le di neighbors tsa gagwe di alwa gore bo nyaope ba nna ka moteng ene ba I vandalize e be ke re okay ge le tlile yana le thusitse le ka nna la yo kena ko RDP ko at least o tla ba le bana ka re le kolma ke solanka ga le patele renta ga le etse sepe sa malo dula go fitla le ikrela pleka lona le ntlhokomelle pleka mama e be ba tsama ba ya ko tsatsile ba tlile ba kolma ka ba khata ba ira diomang ba etsa ke ga atla mo councilor a ba botse re le bo mang lona ka mo councilor ba re bo mo ketekete re rometswe ke mme o nnang ko skontiring a re ntlo e ke ya sister ga ra se ya ke aka ke rekile
How jwang o rekile o mang? A ke itse ntatela ba tloga kwa batla monna. Ebe ke tloga ke ya ko bo bro. Ke bully mo semotho. Ke bully. O so re sebedisa dipower tsa hae hore yena ke mo cancela. Wena ntate na ntshupa so ka monwana ro. Hayi bo mama. Yes. O mkaka motho. Bona go teng go. I'm sure ke le 70 or 69. Mo sona moholo yena. A ntshupa so ka monwana. Aro ka se a re wa kwa le kwana ka senne ka mo ke pleka ka ke rekile. Ke mo cancela ra o. A super community. Face to face. Elderly woman. Pensioner. Yeah. Yeah. No mama, this is not good. No mama, what's again? Obane dipampiri di tshwereditse. These are the supporting your documents. Ka dipampiri tse nna ke ka gona gore ke o yela bo cancelar ke bone ke mmontshe gore yena this means ke cancela tsotsi. Dumelang bo mama. Le kaina. Ke nna Nsizwe Bovu man. Ke tswa ho mama man mama walla man. O tsala. Ausi, ko bompotse ka beauty mo cancelar raolo. O tsala. Okay, ke jula le kwana mo bapone. Mama ke mama golaka mo cancelara beauty o tsere stene sa my late aunt o tlhokofetse she was married ko family ya dikonopo then she took advantage ka bana ba kwa bo the late monna wa manaka because your brother-in-law. Yes, so mpotse beauty ke motho jang? Since I know beauty, she's a bully. Nah. When coming to my side, Nalene, we like Harutane at on. She tried to destroy Pulovaka. Oh, see, what's again? Kabona Manoran to Sapile Pro. Mama, go put Bitola, how Umposorin Tree affected my marriage. Naki Namudiakwan. Ma motoko confessing Orlang RDP Akajiko. Lenake Manaka. Ore e ka re pain e tla we two. Manaka o tlhokofetse. A sena bana. So a ba re a sena bana monna ga gene le monna ga ge ga bana ka bobedi ba bona monna le bitso ke mang lena la ge ke Siane Dikonopo Johannes Dikonopo David ke mang David ke nna ka gage nna ka go Johannes Dikonopo oh okay monna teng ke ene ile anyatsa le mama ba tlhokofetse ka bobedi ba bona o itlwisisa mare mo counselor at the end of the day a re bolella gore RDP ele ke tsere because of ga ke le tshabi it's just that way tsena kwa mo dilo tsa ding he di etsahala o kera o le hore ha o itse gore o ka ira eng o utlwisisa so o re botlhoko go papa so gore ba re ke sorry sorry askisa anibukeni bakithi umndeni uyakhala enxa yamakhansela angamabhuli oh beauty ayifuneki awukasokola mo lefatsheng ne lefatsheng gore lefatsheng ka re la go bona gore wa sokola awukasokola mo lefatsheng le lefatsheng la bona gore wa sokola some information okay woman lena ke saba go bua holo ba ka re ke le hopotsa di feelings tsela I'm taking you through that whole thing la kopa nje hore please allow me ke go le mfeletse ke o bona mo counselor we need to sort this matter out sorry for me rona re le counselor tsotsi will do our best to sort out this matter askis by his sure tuloye e o ga yo tulo e mo pelenyana mo gona ka mo gona ka o ba no ikwaletse go ntlung man ha ba tlotsa ha ba tlotsa mara ga ke tla mo before lokela di gate ona tlhaga shiana ang thibella mo monyaka a shiana ka a ba kumula di gate tantsa di le teng a lokela tsa ga ga khiela ka skatlele ke kgono tsa le mo menyaka gona bona ba tlo khiela gate di tlailats ke bo manga ba dulang tlong ye ke bona ba shimana ba hae ke bona ba yo bana ba go ba fitile ke tsona ditsotsi tsa ke di still boys tsa tsa ga una ponyaka soma yes ya mo ya no tsotsi tulo ye site ye ntse le so ena le di butler ena le di butler le fomenya mkhukhu ola wa gage ke eno ke mkhukhu aba ke lokela mkhukhu o ntse di fence tsa nna ke tsone di kgobokantseng menyaka ga ga ke ele ga change di kiwi la bona mo le mo iretse ke puli ya counselor no mama no problem no are home counselor are you te are Coco knock kola iteng mo teng ka mo ntse mo nya ko le ka ru pote no habla we pity
Wasekuthuleka manje. Mkhanselara. Surround indlu manje waphuma mona. Kwenzakalanda. Akuvuleki into ekhaya. Nayi imoto mos. Usutlile ngwanyana uthata. Usutlile mama. Are uyena mana. Utotsaya abantu abahulu. Really thing. Never that. Attention. Sikhona insizwe bo. Sondela sis. Uberekisa amandla ngoba futsaneni seyihlayela. Sondela sis. Nasi salibasi sikhala ngawo. Sondela ke sis. Atamela mama. Knock. Ipo. Yitsa inkunzi he. Fitla atamela house. Are hana sepele batho ba kwa le kwana se stepe. Bana bona sule ene ke botsa ka botsannene ka mo le. Gore ke buli mo. Ara gona motho kana ke bule ro ga ma. Yes. Ero ga matwa ba ho. The whole pensioner. Yes. O ka nkela pensioner nkhumara. Ka ke yana ke 69. Ay man. Ba le kana ba tlile tswa. A ke ba go. Ausi, come answer for yourself. Hey, Mukhanselara Beauty. The beast is here. Please come through. Mukhanselara Beauty. You will have to wait for the police. Don't worry. You are very, very much safe. Let me introduce myself. Insizwe bovulene mama, yes? Usavala ucingo. Hayi khululeka. Sizomlinda. We've got the whole day. Masiza usitholele umama weCouncil. Ula ngaphakathi ngathi bekangazizwa kahle ngoba ngathuthukile. Ngiyacabanga with your presence ngiyaba sathu. Ngasiza usitholele yena. Uzoyixoxela umama ukuthi yini inkinga yakhe ayiphendulele njengeCouncil. Ngizwe ruthenga. Ukhona khulileka sikhuluma naye ngefoni. But she does not feel secured. So ngcono ngoba unosukhona ke khulileka akunadlamba kunalutho wena futhi ungasiza nje ukuthi sikhiphele umama ngaphakathi noma ngavula lesasicapha sixoxe naye siqede. The best thing abitse amaphodisa. The best thing? Uncenani ngoba phela umuntu omphakathi phela ngithi. Nokuze umphakathi. Maybe for safety akavule isicapha lezi kusala ibhadla phela. Mfethu uyatholakala ucingweni? Alright mfethu ngathi angaphutlaka ngithi. Ngathi angaphutlaka ngamaphoyisa. Sheshe kwenzeke. Let's get thulwa ke setlhae. Ampela ba don't see fear vapen nje. Nange sona phansi. Sanibona baba. Sanibona bhuti. Mama, ngathi baba ayazi ukukhuluma. Sanibona baba. Ke baba teng. Ke bona dipotso di Baba sizokwazi. Sobona unkosikazi wakho wasizeba manje. Sizwe bovulana. Ngisuka kwaCouncilor Tsotsi channel 157. Size kunkosikazi wakho lana baba. Ungakwazi ukusilekelela. Nkosikazi wakho uyivalele endlini nawe uyasiduba. Kuyosiza ngani lokho? Kanti asimvotelanga ukuthi abo iCouncil ezosiza umphakathi. Nazi inkinga zomphakathi phela kayilekelele phela. Hawu. Umkhwenyana obalekayo. Into enjani lena? Awunanga umkhwenyana ebaleka weshiya umuzi wakhe nonkosikazi wakhe. Wazolana unkosikazi wakho phela nayindoda ibaleka. Sondela baba hawu. Nayindoda eyigwala bo. Akatshela inkinga zakhe. Awunanga ebaleka. Hayi baba, buya phela sokhuluma iphilo tsokepha nonkosikazi. Buya bo. Kusikebe. Ubaleka ngisho umkhwenyana. Buya bo. Buya. Somthole khathe. No, wabaleka kangaka. Mnumzane, wabaleka kangaka. Oza noTaskot. Amthunzi asiphumule kancane. Kokumoya. Awu. Kokumoya. Ngithengwe. Awashwa. Sizo kwakho sikuvakashela. Manje Uri stop Scott. Ubalekani wena? Ubalekani? ngibaleka la. Ay, khokha icamera man. Konke kulungile.
asamse kwakho soxoxa nomngakho khululeke uzwe ungasabi usabani noma uyazi kuphila sonke nixoxayo nobukhwana benisi bakhe mangabe u-innocent akunankinga asabi oza baba sabi khululeka mani hayi awenzanga lutho wenzeni nononseni wena wenzeni pho ubalekani noma uyazazi into zangankosikazi khulumela umngakho basho umuzi wakho ndoda khona indoda isho umuzi wayo indoda esho umkayo nomuzi wayo awuzokhulumela umngakho ndoda woza wazolela umngakho yakhumbula wathi ibopho wena yakotharini uthi for better for worse this is the worst stand with your wife soxoxa mfethu qoqela hawu mfethu lekelela umngakho Ushaye khona bona community no kanti rikakela kontungu beshaya ala fe okay fe hayi vaya usiyalime la holiday coast so wavaya vele cho the yellow husband through thick and thin wavaya cho awulikhawati cho fe somlinda bakithi aselendlini. The councillor I assume we have a problem ya safety. That's number one. That we have established. We all know. Right now, the councillor problem. Councillor Kurishi doesn't want to speak. But now you are making. It's a pause. It's a pause. I get Can we go? Councillor Agafuni ukhuluma. So do you commit yourself? I said so. As for me. No, ubabuyi. Saba khona uSpike. Keep uPosikazi Scott ke man. Keep uPosikazi Scott. All right bakithi. Umndeni uyathembisa ukuthi basiphumela ngaphandle bazokwazi usilethela umkhanselari. Sizobanika ke ithuba sibonge ukuthi kuyenzeka lokho. Siyobona ngabo. Over to them. Okay, shwari shiftenyana. He doesn't get it. What was your sister? Speak. Now I got it. Wahani? Ahani. Bakithi nezwela. Ahani. Na imessage akasithi. Seyashoka ukuthi ngeke zaphuma. Sama yonke indlela ukuthi aphuma. Nathi sozama yonke indlela kusenze njani? Singeke. Njalo ke bakithi. Nasibonela South Africa. This is live on TV. Nangoke kwenzekani? Somthola kusisi. Somthola kusisi. Amthethwana mina mfethu. Mina ngithetha ma pro. Ngithetha ma pro. Ngitsizwa bavumela ma pro. Amthethwa ma pro. Tshela usisi wakho ukuthi umsisi kula. Yabona indlela ukugijimisa umkhwanyana wakhe ngaze ngambamba. Uyomgijimisa ize ngimbambe kwayena mfethu. Nayi member yecommunity. Wemama. Na umama mfethu. Na umama unenkinga mfethu. Sithi indaba kamama. Sindaba kamama. Lo sisi lo uthathe ilona isensa lo mama. Lo sisi uthathe RDP lo mama. Sizokhulumela umama. Yini project lo mama. Yini project mase ilona ikhansela. Yini project ikhansela. Bo indaba singakwazi ukuxoxa indaba kamama. Indaba singakwazi ukuxoxa indaba kamama. Akalungisa indaba zakhe namo umama. Mthala lo muntu mfethu ise pension mfethu. Yena kisa ngisho nabafo abayinisi. Nikwazi umlwela yena kithi. Acha nina nakwazi umlwela. Nami ngicela lo mama. Oh mama. Lesikhethe. Bethu ngithusa umama. Mina ngifuna ukuthusa umama. Umuntu is a public figure. Yes. He's a public figure. Akayikhulumele in public. No, you should. Mama, You should have approached as a public figure. Ngiyazila kwena lo mama uyabaleka mfethu. This is a councillor so see my bro. Ngiyamtshela bro wami. Sesi. Shop. Mom beauty. Dumela mama. Aba balumnyanga mfethu. Let's go. Okay. Mama ngicile kataba ya stance seseka. Samme u. So engicelayo wena. Ukusondeza lo mama lona akutshele istory sakhe bese wena. I know the story. You know the story? What is the story? Can you tell me your version? Your story. No. You know the story.
How, ma'am? Oh, she told you the story. Okay, ngizwe side. Ngicela uze side la. Yeah. Why are you Lithini bringing like her? side? Why are you bringing her? Let me give you my side of the story. Okay. Me and you. So, Papa, property, yeah, repakin. Irregulate Ngwana how? Yeah, heart of mom city. Oh, okay. And then, the communication. Okay, so during the transfer, what I know is the communication between the seller and the buyer came on how? Yes. All right, fine. We're getting some. So who's the seller in this sale agreement? The seller is the Dikunopo family. The Dikunopo family. What want more a nomination of executorship or a letter of authority or the executor of the latest date. When was it stated? 2009. If you had to buy it, you need to buy it from Lida because she's the executor. As far as we understand the property rules. 2009. So who you bought it from? When are we regular? Letter of executor is 2009. When did the husband die? Na go tlhokofetse ka 2012. Monna go tlhokofetse I'm sure 4 years after ena tlhokofetse. Oh yes. No ne ba sna bana batho bana. Ka bobedi ba bona. Ena go no kileng at least a claim are ke na le ngwana wa ne ke motsotse kae kae. Ba botle ba itshwetse ba sna bana. Kuba I puelle ma complainer. No. How I puelle. No. Must I cut? One thing when I'm sa batho bua le. One no sa batho bua le. How mama ya naba manje khulana ne. Bonang ne. Ke tswa mole. A ke re ngwaletse hore ke o thusa. Me a batho bua le wena. Hobane ga sa batho bua le. A ke itse kwaletse mole and everything else. Those people body konopine bana go body konopi. Ha ba bereke, ha bana income. If you can come to them over around 500 a day, they will take it because there's no income. So basically you're ringing Mel mobilizer community to steal the property. Maybe One beauty. Ayibakithi sibonela mfethu. Umama akafuna ukusebenza, akafuna ukusebenzisana nathi, akafuna ukuvela ethemelini. Guilty konke nake nasibonela. No bafethu asambeni. No mama what's again? Don't worry. Request your time. Yeah. Guys, how do you feel about this thing? Just need to for Julie, but also a political party. Baba voted saying the SLN, I'm telling ma'am. Okay, political party. No man. Need to see what your councillors are doing. This is the lady you entrusted with this position, and the community are trusting your position by it. What about senza kanjani? Sikena ku councillor livalele endlini. Abantu abasizakali. Buku mama umdala kanjani? Sethathele indlela RDP. Hayibo RDP. Once again, I saw fail limon. Kupa linkelele nkoloying ke tlo latela. We're going to escalate this matter. Please. Kupa linkelele nkoloying. Bagit, this is a very sad moment. Kaze ngathumala bagit. Councillor lonke bagit. Fike kuseni sifike lana umama evalele endlini eshona lena engafuna ukubonana necomplainant akwazi nokukhuluma ngisho nangale ndaba lena uyabona nje ukuthi ihlela ubutsotsi bukhulu lapha bakithi ngiyayikhalela kuwena Khongolose makhansela wakho lapha naba abantu bakho bayakhala lapha baphatheke kabi nikhona on a voting year on an election year these are the kind of councillors you have so councillor Nsotsi ngiyinsizwe bovuma biza sabela ukholeni khamba make it happen umenzi wezinto this should not end here let's escalate this